Nigatho kuma irima cia Nyandarua uratomukira imwe kwa imwe nginyagia guku kia Matawa. Nigatho cia mwanya ni undu wa gutucagura makiria ihinda-ini riri ihinda riria riega ria uko tugikunengereria na gukuihurira maria matinda makianika thiini wa ituri itiganite cia bururi. Ngikunyita ugeni njitagwo irimu wa Wanjiru turi na mundu gwitwo Naomi wa Mathu ariwe mutwathiriri na njira ya ciiko. Ungijitikiria no twambiririe mohoro maitu kuria atongoria a mwahu wa Kenya Kwanza ni mateteire ya thirikari ikoretwo igika makiuga gutire thirikari ihotete gwika maria mekite ihinda-ini riria makoretwo wathanini. Batuni ya Kenya Kwanza ni sherete mwena wa Kapenguria matongoretwo ni speaker wa bunge Moses Wetangula makiuria a Kenya matigakorwo magithikiriria ndeto cia aria marathukiria ritwa aria itanya riao ni kwiguna kiuteti. Turahingurira mohoro maitu ni mundu gwitwo Wambui wa Ng'ang'a. Speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula hindi ya mushamanio wa tafarira ya gukuria tumia na yuthi gicigo-ini bunge kia Kapenguria kaunti-ini ya Pokot ya ithwiro ni akumithitie kuongerereka kwa kuhamwo kwa mwana wa muiretu na bara cia kimucia kiuga ati ni mugaru na watho. Oho ni atugiritie mutongoria wa bururi Ndagitari William Samoei Ruto ni wirutiri wake hari kuhurana na bara cia kimuci. Ukija hapa wasichana wa kwetu wameolewa hapa, ukienda kule wasichana wenu wako huko. Na hii ndiyo Kenya tunataka kujenga. Kenya ambayo haina ukabila, ambayo umaarufu wako hautegemei unatoka kabila gani. Umaarufu wako unategemea ile kazi unafanyia nchi yako. Nimeona mama wamejifaa hapa wanasema stop gender based violence. Na hii ndio kazi pia rais anafanya. Si mnajua ameweka jopo. Wetangula ihinda-ini riu ni akumithitie atongoria aria mathiaga na mbere na guthukia rumena na kwaga urumwe gatagati ka nduriri, akiririkania andu a Kenya ati bururi uyu ni wa andu othe na no muhaka ugitirwo kumana na uteti wa rumena, na kuria a Kenya mathie na mbere na kunyita mutongoria wa bururi guoko kuona ati ni ararutira Kenya othe wira hatari na guthutukania na mamuhe kanya ga kurikiriria tafarira iria ambikite. 2027 tumetembea kule Kakamega, tumekuwa Ujaluoni, tumekuwa huko Nyeri, kila mahali watu wanaimba tu Ruto 10 bila break, Ruto 5 tena. Tukume hii gurudumu, Kenya ibadilike na Kenya itabadilika, na nyinyi msiachwe nyuma. Muendelee kumwombea rais wetu na sisi ambao tunafanya kazi pamoja ili tuweze kujenga nchi yetu. Atongoria aria hamwe na speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula igongoni-ini riu ni Aaron Cheruiyot, Faruk Kibet na Samuel Moroto, nao ni makomithirie uteti wa ngui na rumena guku bururi-ini. Wale wanatembea na ukabila tunawaambia shetani afanye namna gani? Wale wanatuambia mambo ya State House na kutulecture, sisi tunawaambia nyumba ya State House ni ya Wakenya. Kwa nasema kuna watu hawajui kwamba hapa chini mwananchi anang'ang'ana na maisha ngumu sana, kwamba akisaidika na empowerment kama hii maisha yake inakuwa bora zaidi. Ndio wanatufanyia kesi kwa magazeti, wanasema sijui ni hongo, wanasema sijui ni nini. Sisi tunajua bora mama ainuliwe, bora kijana ainuliwe, bora wazee wainuliwe. Hiyo ingine ni porojo na fitina yao, sisi hatujali. Ngirifotera KO TV Getika Wambui wa Ng'ang'a. Nigatho Wambui wa Ng'ang'a ni undu wa gutuihurira riboti yo na njira njagiriru ona makiria. Kamiti ya kuhurana na ungumania EACC ni rutire mukana mururu ma MCAs a ithwiro aria makoretwo magitia kandarathi cia ward ciao na iria kuragituika magunaga andu ao na makaga kana ningi magakoyo kandarathi icio makoragwo makirika thiini wa ungumania. Uthuthuria ni wambikitwo wa guthurima ma MCAs atandatu kaunti-ini ya Bungoma kubana na gukuruhania andu a family kandarathi-ini icio. In some counties in this region, and yours is not spared, MCAs demand to do all the works, to get all the tenders for works in their respective wards. MCAs also demand for irregular recruitment of their relatives. Somebody comes with the 2, 3, everybody wanting a share of whatever positions are advertised.
And when the county executive does not meet those demands, then its officials are threatened with impeachment and other sanctions. We have seen in this region cases where even governors have had to transfer some CC members to other dockets for fear of that threat of impeachment or other sanctions by county assemblies who are demanding that they must do all the tenders in their wards. As a result of that blackmail by county assemblies to get those tenders and have their relatives recruited, the responsibility of county assemblies to exercise oversight of accountability in the executive has been compromised. And when we do not have effective oversight by the county assembly as required under the law, then corruption thrives to be done in such cases. You may be aware that in the last 1 month we have initiated investigations targeting 6 MCS in Bungoma who used 41 proxy companies linked to their associates and family members to do tenders worth 144 million Kenya shillings. We shall continue working with EACC to ensure that corruption is totally eradicated, not just in Kakamega alone, but in the entire country. Tugitigana na ugumania ngunegererie riboti ingi kambuni ya uthondeki wa thitima ya KenGen ni mahurito njeki thutha wa kambuni ya ngari cia thitima kuigithia mugunda-ini wao wa Olkaria. Urugamiriri wa kambuni ya KenGen kuhetukira director wayo niwe Peter Njoroge augite kiria mekwambiriria kurora igukinyaniria maundu maria mashirirwo mucemanio ucio kuona makoretwo makirongoreria gwetha kigina makiria gia kurugamira wenji uria uratabania Olkaria. We explored Africa's green energy potential with a reality that was refreshing. We acknowledge that yes, the resources are abundant. The sun that shines all year, the wind that blows across our rift valleys, the geothermal reservoirs beneath our feet. But the big lesson is that unlocking this potential requires more than enthusiasm. It requires modernizing our grid, integrating our power markets, and ensuring that tariffs are not just cost reflective but equitable so that industries can grow and families can thrive. Partnerships that are built on trust, transparency and shared benefits. We have learned that the energy transition will not be won by technology alone. It will be won by courage, by imagination, and by collaboration. So we are happy. Your signal here, your presence here has been a signal of unwavering government support for this agenda. And then to our sponsors and the partners, your collaboration is a reminder that global challenges demand global solutions. The Green Energy Park at Olkaria is a game changer, if you ask me. It is something that is going to transform the industrial landscape of this country in a very big way. Instantly and directly, some 3,000 jobs for Kenyans, and indirectly some 10,000 additional jobs. And this year's theme, that is renewable energy for sustainable development, couldn't have been more apt. Because as you know, the world is moving steadily towards green energy. And Kenya is a leader, not only in the region, but I think globally, of sort, in terms of energy transition.
And as a country, we are very proud of our position within the family of nations insofar as green energy is concerned. And finally, we have used this event to continue to appeal to partners globally, wherever they are, to continue coming up to support us, especially in these very transformative initiatives. Na arĩ njĩra ya kũnina thĩna mũnene ũrĩa ũkoragwo ũkũrĩire maitho andũ ethĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa wagi wa mawĩra, thirikari kũhetũkĩra ministry ya motungata kũrĩ mũingĩ nĩ ĩranĩire kũheana motungata ma kũnora andũ ethĩ harĩ nĩguo makorwo makĩona mĩeke ya mawĩra, makorwo makĩnorwo thĩinĩ wa maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa NYS. Na kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ yo Ndagĩtarĩ Jane Ibunya augĩte thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩrora wega ruhonge rwa mbeũ njĩthĩ NYS. This project is a testament to what has been achieved when the government institution and what the government institution and the community and the leadership that can work together and collaborate to bring development right to Mwananchi. It's not just infrastructure, it is an investment in dignity. Self-reliant and national development. Establishment of this institution means more young Kenyans will access technical and vocational training, which is central to our bottom-up economic transformation. Kozi ya agriculture inafanyika hapa na tayari kuna program ingine ambayo iko hapa imetajwa tayari na Commandant General. Itafaidi wakulima wetu wengi. Kama hiyo ya breeding ya sheep itasaidi kwa sababu Wateso walikuwa wachungaji, lakini walipopoteza ng'ombe yote ikawa ngumu. Kwa upande ya upanzi ya parachichi, the avocado, we have collaborated, Madam PS, with the National Youth Service. We get the seedlings from Yata to here. Some of the seedlings will be requesting you to hand over to a few farmers. Achia Echakara Technical Training Institute stands as a remarkable milestone for Teso North and Busia County at large. This institution has become a beacon of hope in a region that has faced significant socioeconomic challenges. Si kwamba ni mafunzo ya hesabu, ya kemia, kwa sasa inashughulika na mambo ya agriculture. Kwa sababu gani? Hatutaki tulete hapa wanafunzi wasome na waende na hiyo masomo kule wametoka. Hiyo masomo inatakikana iwafaidi nyinyi wenyewe. The government of His Excellency the President William Samoei Ruto, we remain fully committed to supporting this institution and others across the country to ensure that our youth are empowered as active drivers of national development. I commission and open this building so that we can keep skilling our young Kenyans. Nĩngatho riboti ya tũgomanĩire ikereka ritũ rĩa mbere rĩa kĩoga biru thaa ĩmwe twĩkĩre oro hanini ndũgathi haraya amu nĩ tũracokereria. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.
waikio ngono ni afitha wa virithi na ndumenya kunyitira ki. Atiriri, ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wagi wa umenyo ndungikugitira ki watho. Gatiba na watho wa bururi irabatara utauku wa gikiro kia iguru. Ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi ihoto ciaku na oho tugaguthomithia maundu maria ubatie no utabatie gwika ki watho. Tugaguteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati na ugai wa indo, wandiki wa will na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheire tabarira irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarira ino ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura. Nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano, tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini, nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitana na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto theinie wa tabarira ya riũa rĩa wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaigira kiberereki theinie wa tabarira ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithira KW. Mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku, na kukwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep theinie wa tabarira ya Ikumbi ria Kigosho. Hihi nĩ wĩriragĩria gũtuĩka mũtangathi njorua? Ndũgathĩnĩke rĩngĩ. Rĩu nĩ tũkũreheire thukuru wa Jewel Professional College ũrĩa ũrarutana ũhoro wĩgiĩ ũmemerekia. Tũthomithagia maũndũ megemainie na ũthuthuria wa mohoro baranginyo, ũtũmĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ta kamera na kompyuta, na oho ũtangathi thĩinĩ wa redio na karavisheni. Wĩ mũnyiti ũgeni thukuru-inĩ wa Jewel Professional College, kuona woyani wa arutwo no ũrathi na mbere. Tucerere ofici-inĩ citũ ũmũthĩ Jewel Complex gorofa ya gatandatũ mwena wa Roysambu, Nairobi. Jewel Professional College, kĩhumo kĩa ũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtigĩrĩku.
Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũcagũra twacokereria oro rĩngĩ onjoria na matereba a matatũ marehĩtĩte kũrũrũngana kumana na kĩrĩa kũratuĩka nĩ megũthamio harĩa mendagĩria kana methagĩra mũtu hakuhĩ na gĩcukĩro kĩa meri kĩa Likoni nĩguo thirikari ĩkore kĩambĩka tabarĩra mwena ũyũ. Mũnini wa County Commissioner wa Likoni Matthew Wambũgũ niwe akiugĩte amagĩe na ũhoreru na thayũ kuona nĩ megwetherwo harĩa marirutagĩra wĩra wao. Chini ya mwezi mmoja hapa mahali kuna watu ambao wameishi. Wacha hiyo kwamba walitengeza juzi. Sisi tumeishi hapa kutoka tukiwa wadogo mpaka biashara zetu ziko hapa. Tumekuja tumeungana na Kenya Ferry na tukafanya kazi kwa watu wamoja. Wakiwa na shida wananipigia simu. Hakuna mtu ana namba yangu huko. Wote wana namba yangu na wananifahamu vizuri. Wakiwa na shida wananipigia, nikiwa na shida nawapigia. Lakini kitu cha kutushangaza ni kwamba waliweka mkutano juzi tarehe 18 kusema kwamba walikaa na stakeholders wote walikuwa ni wenye watakuwa affected, ambapo hakuna mtu hata mmoja alihusika. Niko na ushahidi huo kwamba hakuna hata mmoja kati yao viongozi wote. Lakini mradi ule ulienda ukakaliwa kando kinyume na wahusika ambao wataathirika. Tofauti ya licha kwamba sisi ni wafanyikazi na wakazi wa Likoni ni kwamba tumekuwa hapa miaka mingi na hatuna mahali kwingine kwa kwenda kufanya kazi isipokuwa wangelitaka vizuri wangelishirikiana na sisi. Tulipokea habari hizi kwa mshangao, maana hatukujulishwa. Tulifanya tu kuona kwa mitandao kwamba tumebakishiwa siku za kuhesabu ambapo ni mwezi mmoja watu waondoke hapa. Na tukiangalia ukweli hatukutendewa haki kwa sababu sisi tumeishi hapa miaka mingi. Kama sisi wa mama tuna zaidi ya miaka 30 hapa, kutoka hapa ni pori, tunafanya biashara hapa. Huu mjengo mwingine wa vibanda ukiendelea tunafanya biashara hapa, tuko hapa, tuangaikia hapa, tuwasomesha watoto hapa, nyumba zetu twalipa hapa, loni twalipa hapa. Sasa ikiwa hatuhusishi kwenye mambo kama haya, tunashtukia tu mara moja ni mwezi mmoja watu wanaondoka. Habari hizi hatukuzipokea kwa usawa. Kama kuna jambo, kuna pali, kuna waziwazi, ingia ofisi yangu. Hata niite vile mmeniita leo. Tuongelezane muweze kuelewa ni nini inaendelea. Ile nataka kuhakikishia ni kwamba hata kama unaambiwa ni mwezi mmoja, hakuna mtu anakuja kukutoa pale na kukupeleka barabara. Hiyo ni kukuja tu kuangalia ni wapi wanakuja kuweka, kwa sababu hii mradi iko na phases mingi. Kuna pahali ya kujengea watu ya kukaa, kuna kuimprove barabara, kuna pahali ya watu ya tuktuk, kuna pahali ya watu ya shai, kuna hao watu ya stall. Hiyo watu yote haijengwi na siku moja, pengine hata haitaanza pengine mwaka huu sijui. Lakini vile nasema watu waendelee kufanya biashara zao bila wasiwasi. Hakuna mtu atavurushwa apelekwe barabara bila kuonyeshwa pahali sehemu mbadala. Ni sawa? Hii miradi ya serikali tafadhali tuiunge mkono, maslahi yenu inaangaliwa kulingana na katiba vile inasema. Saa hii wewe toa mtu umpeleke barabara, lazima umuonyeshe sehemu mbadala atafanyia kazi. Na ndio tumesema yule yote anahusika kwa hiyo mradi ahusishwe. So mimi nimesema wale ambao mnafikiri waliashwa nyuma kwa hiyo mradi linatoka kwa ofisi ya list, ndio wakati tunafanya invitation kwa hiyo mkutano mwingine ambao inasafanyika within maybe 2 weeks. Wawe wote wako ndani. Yale maswali mimi unaniuliza muulize sasa wale wanahusika direct. Ni sawa? Nao athuri a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ megwĩkinyĩte igongona-inĩ rĩa kũrugũria mũcongo wa mũtĩ wa mũgumo ũrĩa ũthondeketwo nĩ mwanake ũrĩa ũĩkaine ta Gerard Mutondi. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya athuri nĩwe Njoroge wa Mugo, akiugĩte mũtĩ wa mũgumo no ũgwe no rĩu marĩ na kĩrĩa mangĩrora makaũririkana makiuga nĩ wa bata harĩ rũrĩrĩ rwao. Hii leo tumekuwa na sherehe muhimu ya ufunguzi wa mchongo ambao nimefanya katika mji wa Tatu City, na imekuwa ni sherehe ambayo imefana sana kutokana na weledi na uongozi wa wazee wa jamii ya Wakikuyu ambao wamekuja pale angalau kushuhudia na kuona chinzi kazi hiyo ilivyofanyika. Na mchongo wenyewe haswa ulikuwa ni jiwe ambalo linaashiria mti ambao unaaminika na mti ambao unaheshimika, mti wa mugumo. Na ũrĩa ingiuga nĩ atĩ kĩhumo kĩa maũndũ maya tũreka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rũgendo tũkoretwo naruo rwa gũkorwo tũgĩtungata ũndũire witũ wĩgiĩ ũhoro wa mũgumo na harĩa twaumire twĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, na kuonania project ĩno ya Tatu City yũkĩte gakwo gũkũ Central Kiambu County, kũrĩa
rurire ruria runene rukoragwo rurigiceirie guku ni cosmopolitan no indigenous tribe yari ya Gikuyu na nikio muthenya wa muthi turatia maundu megie unduire wa Gikuyu na tugakorwo ati tondu mugumo uyu ni muti na ni rubao na no rukinye handu rugakinya rubuthe kana ruthire no ihiga riri ria mugumo twarugoria muthenya wa muthi ni ihiga rigutura miaka na miaka. Umuthi ni tugukite guku Tatu City iri itura ria uthii wa na mbere thini wa gukia Mbumu na wa Ruiru ni undu wa kuruguria muhiano wa mugumo wakitwo na ihiga inene muno rirutitwo kura ikamba-ini rigacongwo rigathondekwo wega rigatuika kindu gikuoneka miaka na miaka. Gitumi ni tondu mugumo toyo murona thutha wa miaka iho onokorwo ni miaka igana rimwe ni ukagwa kana ni ukabutha no riu guthondeka ihiga riu ni kuga mugumo ni wahangirwo na ihiga riumu ihiga rigutura rioneka miaka na miaka na ciana ni igokaga ho guthoma ikamenya niki bata wa mugumo niki. Today's a huge day for us. We've been working on this for quite a number of years. We're really proud of what we've achieved with the community. All our projects are rooted in the local community. The community here was here long before we were. They will survive long after we have gone. We need to integrate with them, work with them. We need to, above all, respect their culture and work with them to preserve and develop their culture with young people. The future of Africa is not about building Western cities or Dubai cities. The future is building African cities with African heart, African soul, African culture. Nĩ ngatho twikirire gaturumo hau no wona cihanda thaa ithatu tuge na kariko ati nie nawe ntuko tugicemania oroha tukumenyithie mangi maingi. Nĩ ngatho Ngetiko Irimũ wa Wanjiru tuguteithanagia umemereke uyu na mundu gwitwo Naomi wa Mathu gwa thitu ko tukinegereria mwaro uyu mundu gwitwo Morini Wanjiru wa Njeri agikurehera tabari ya twaria cararuku umuthi ndereti ya umuthi ni ragirwo kana ini awetereri kihiko-ini ari mwena uria ungi wa studio agithaga thina mbere na gucagura ceceni wendete ya KO TV.